Ahanta mignonet hag aneve, gwir blijadur e kavout ar c'hanor hirio, mat ar jetelo, chachetos ficherez bleo marteze. Sur e oan goulenap e fegre de neveziadenik di ben ma bleo, Ba ya. c'hoant e mo chanchlouk, trakel. Matre. Chancho margoz, menebre e mam evit staga gant un euliad abadenou neve. E ya kinig ar reom d'or dijoloi euloden deus brodreger assemblez ganyom. Mon arim develadeni kaouan, tonkedek, plunet hag an trovardroioù vel just. E ya, da skouertuch antik evin assemblez gant Maxen direzon e tregrom, koz speredele sa vou ganyom. Mon arim me betek bear de beranaou degez gant ar zoner, luder, gilleer, hag a zon vedmad amant e braiz, medive er bedabez. Hag e krogom dustu e prat assemblez gant soazik le buan, anterourez sevenadurel e tiarvro, ale deuit a ganyom da bourmen, va bali braiz. Salut dit soazik penaos bankon. Manager genit? Mon ara mat kenan, laket eus gavdin eti Isa a Benoît e Kreisbourg Prat ahe perakta. Pugur emam kreiz ar bourg déjà, pugur mam stourmet toulad mijouzo evit dehel ar stalze digor. Ya. Et on contenterait de digemer hanout en man pa Prat, pa stal Isa a Benoît. Puguramment ez eus un davar, met de kichen ez eus di un espiciri ur stalvara. Agal. Ya, seigne, kalon ar barouz e benefin, quoi. A neuze ar stalvara eo neus bet nebeut diesterioù, nebeut michouzo. Ar stalvara fin tout ar stal benefin, pugur ar memeus pehen war ar stalvara an davar nan ispiciri agal. Mais bon, don ma ben de derrel ar stal beu betek bremañ. Chikour edo peus neo gant ur gevredigez an devet heja, piou pe petra zo da heja amañ. Ar bourg drevraz ar zevenadur, mem c'hant de lakad war wel, lakad aliez penaos musik de glewet, ba kreiz ar bourg, ba kreiz ar vro benefin, me gant ar gevredigez ye, mem penaos stourmet, gant gevredigezhou al ar barouz, evit souten skoazelan Isa a Benoît de derrel. Just a war ar stal an man digor. Hag ete ar prezidantez ar blamomz ben. Ya, vite ar blamañ, ya. Irio soazik e labourez evit tiarvro e kargeus ar yaouankiz petra dalf an dra e petra ed a vicher. Ma micher a zo mon dar empret gant ar skolidi hag ar skolerez et hag ar skolerien de zevel raktresou war danve breiz, war raktrez ir dermen benefin, Ya. kogeal deus breiz gante, mais a bep seurt, quoi, ledan a war e an dachem. Deus pelec'h e teu ar skolioù-se. Deus pepler en brodreger hag a wechou pel a war deus kawan, pugur emañ tiarvro en kawan. Wechou zo c'hant betek pempoul pe plistin fin se zo parojou, ya. Aliez vezez war an ent. Ya, aliez vez an war an en, mais ken brao e ar vro, non ket denoet tamm ebet. Hag e rezandrae e brezonek hag e galek ie. Ya, e brezonek, e galek, evit ar e vien, evit ar e vraz, fin setu tout ar oajo. Bedon o velet var lec'hen tiarvro hag evelant eus labouret var danve liez seurt kenan, evel an tourioù tan, an entou an sent breiz, micherioù ar mor a din danvor a gal, penonz erez evit labouret var danvechou ken liez seurt. Mandra se zo dedenusan barz me micher, janj pep tro, hag an ze ran enklaskou a rok, evit gouzout hiror war an danve, a treuzkas pez ar helan d'ar vugale dre vod ar vuezi benafin. Eus e daoudit labourat kalzig a rok evit kavout an danve zoret. Ya, danve penaos prantajou prienti am eus kalz, d'ober a rok mont da welene bar skol war an amzer klas, ya. Pe de klasat a velez din dan bloaz. Tro ouzpen anterkant klasat drevraz.
Ar pezh zo kalz? Ya, ar pezh zo kalz, mais bon, gise ve lié s'entendre vis avec gwelet d'assemblée. Setu, an veo d'arez ol vugale ar bro. Nol, ke c'hoaz. Ar pale. Ya, ar pale. Daoustagant eus betro da labourat war kreizen ar zon. Meus ket petro c'hoaz, mais an a vezou d'ar an a l'air evel just. Ya l'er dibustum a war rez taliet e kreiz kwajou kaouan, diom da eul yo an denez da zijoloi a l'erman gwestlet d'ar zon a d'ar jilaou. Pa bourmenere kerous pike kaouan e c'hell beza desachet ar skouarn gant trouzioù iskis oton eus an draonien. A zeo staliad kreizen ar zon a boe 1900 triver a pev ar ugen. E penkenta tout, eo trodro da Guy-Noël Olivier, lesandvet Marius, e oa enem vodat ur stroll la diktud, evit oz a son adegou dibar e brodreger. Da eul gant chikour tiker kaouan, ebe labouret evit stalia ur greizen en draonien. Rouen eus kevredigez kreizen ar zon, gant tombe meus kipailledud, gant chikour Pierre-Yvon Tremel, e oit zevel ur wenojen, barz antronion amañ, a vije gwestlet d'ar zonioù, studion ar zonioù, prave moyen d'or, prave fal, hag met dre ar zonerez ie. Hag e vije an dud kat d'or ar zonioù into unan a kompren, prae. Sébastien Toinen a labour evit kreizen ar zon a boe daouzeg loa. Evel an implijidial era traoù a bep seurt amañ. Degemer an dud, bueze evit strollajou a skoulioù, med ivek kempen an draonien hag an atalierou hag ar ver aed ar venogen. Eo! Hey! Oh! Klevout a ran. An duelenman da skouer, ir a gantdeg metra da triugen a rod a gompren pegen buan e fiv ar zon en aer. Evel an nol atalierou al, e o gred gant danvechou ad implijet a solut. Hag eve implijet ie danvezioù a c'hell chom hermez pegur pa ve implijet koad a eve koad kistin pegur e pad pel e barz an natur hag e gise e c'hell padout ar stadioù. Pegur e l'air naturel hag e poezus e witomb e chom fe an traoù en oza med n'ave fe ket saotret an natur ganteia. Ar zonerez hag a oa penkenta raktrez ne kebet disonjet. Son adegou atroal ave ozet e kreizen ar zon aed ar bloaz pedost. Neuze bep lun ve ur stal kanan, on vet stal kan kaouan. Vit kanan diskan, gwerjou a wechou. Ur session e werzonek ve ive bep miz, bep eil miz ur fesnoz daouadaou gant zonerien a kanerien hag ie zon adegou bep eil miz ive. Lid a debet pem bloav ar nugen kreizen ar zon ar bloaman. Berz a ra l'air gant ma teu etre pemzek mil hag ugen mil gwell adenner bep bloaz. Digore etre mizebrel a vakansou an olzent. L'air da zijoloi gant o pugale e mar na marteze. Soazik divarben peseurt danvechou ou devant da labourad e kerz ar bloaman neuze. A bep seurt a vo, di ar ben kontadennou, an dans, a bep seurt da vat, quoi. Nout ket skolerez, met bu e zourez, penons erez evit ijina ar prantadou, penons e tremen ar prantadou ze gant iter skolio. Prienti ar an nekalz en arog, ober en klaskou war an danve, dreistol pave raktresou war an istor per glad, hag amzerdi ie zevel labourioù dorn fin traoù de vuezi gant ar lasajou. Hag an draze ouz pense a zo daou azasa dervez oa d'ar vugale. Ya, evel just ne rin ket memes tra gant ur lasat skolvan pe gant ur lasat CM1 pe daou. Ya setu. Daoustagant ez eus un danve a zantez a blij muor d'ar vugale. Jouj ket din, damzo jin didenet gant a bep seurt traoù kemen ave kiniget den en doare buezek a war e c'hell bezañ a bep seurt benefin. Peogwir ar prantadou se n'in ket gret ar c'hlas. N'in ket gret ar c'hlas met er skol memes tra par seurt zal didol, a l'air ma c'hellom fival, dansal, kanan, c'hoari, setu. Ober labour dorn ie? Ober labour dorn, setu, a bep seurt. A bep seurt. Tressan. A te peseurt danve a blij ar mu a dit peogwir daoustagant e kentor an endro, ar zevenadur, ar glad, an istor? Petra a blij din. Oh, ne ket gwir. Ma kao. Peogwir e disanvel bep tro a pez a blij din e jinch.
change d'enlever bep trop quoi, c'est au plus justré. Chomé ad l'arrêt de même stra bep trop azo dreist. Daoustaka et teskez di var vugale. Ja, kalz, diski ar an kemen a int benefin, pukurer an enklas goudon, war sujet doun an ve an kedreret, war an histoire dreistol, pe war glad ur barouz resis, zo traoun an ve an kerroaz, zer din furchal diski ur bern trao, evit gelet displegande war l'air, c'est zo, plus justre. Damzon, je souhaite rendre da hol scolarien à Brodreger à Pel Orchoaz, mon et d'arrêt près de Ganit, pénons et d'Aober, Andrei. Méchant séguir. Damzon. Nenke med mon et d'arrêt près de Gant Tiarbro, peneuze peneuzer folednik brud. Au Mans. Ja. Zo bet savet Ganit. Zo bet savet Ganin, hag drek neuze emañ d'arrêt prejou evit, mon et d'arrêt près de Ganit. Avar l'erien tiarvro. Ah ouais, l'erien Tiarbro evel just. Hag ur vech ede d'arrêt près de Ganit, ve savet liam gant ar skolaer per skolerez hag ez ur ren labour ken e trezor a rok ma krokfe davad ar prantadouze. Ja, en em gavout d'arim ur vech pezioù en arog, vit gwelet just a war pezor danvez a vo labouret war ni assemblez, ja. Hag ozan an abadenou, pugur vegret pem abaden genin gant ur lasat, a goudeze neuze nem welfom a dewez man dewez, pa vo kroget gant ar raktrez, quoi. A la ket ver vugale da zibaba an danveie peget. Ket kemenze. Mais Hervé a pez a gasan e wel an mat gant Petra un tom muor eget gant un dra al neuze e a zasan lié qu'un ver ar vugale me war l'air kenta. Matri. Et ben kalon dit soazik da Merci brad. da ozar prantadouze peger e kalz labour war ar zeblan. Ja, me plijadur e ie neuze. A kalon eve vid ar stourm evit a lerman. Azo prizius hag ene ar bourg. Ja, davad. Eni ar bourg, ar mejou, azo poezus ie. Da ken ur vechal neuze hag e voa kavet du stud telo hag e gouviat e vid loden ar zon erez. Salut Gilles. Salut Tello. Malan traoù. Ah, ma très. Bon, mais au tirenka ar c'hanout de kriz da labour, eh? Oh. Lardin ta Gilles, tezo luder fleuitou treuz squat. Ja, gure, ja. A gazem ouzo kustum da bourrat. Ja, ja, c'est le labour, eh. Mais da rokomz deus da vicher Gilles, et moi c'hant komz deus da vuez son air. Ja, Ur tezo. ja, ja, mais aux honneurs, il va, ja. Ah bah ya, bombard, Ja. Lucos, Ja, Trojen Gaul, ja. a tezo corner zo ken. Corner, ja, ja, un temps, il va, ja. Termique. Displeg din e pler e mom, maman, Gilles. Bah, Nîmes vraiment et enfin villagen zo Ja. Kernigen, Ja. ba Trezeland, a Trezeland zo ba Béar Béar, bon. et Brodreger. quoi. Sais-tu, les Brodreger, Et bon. Braise, quoi. Nous, ce qui Brésil était très très Zélande, là, tu te Béar. Bah war seblant zo bet. Zo bet, ja. Ja, ja. Figur Trezeland war Paris hag Ja. bon. Ah, tu juste voir de se plaire et mout, Gilles. Mais organidik de kostez ambriok kentor. Ah, ya. Ja. Nous, de ce Brodreger, non. Non. Non, non. Ah, t'es obédé gamer et de mal, d'amant. Ja, ja, bah juste, ja. Ah, tu regardes dans son air, et Mahat. Bah, ja, ja. Ah, la redonneuse, Gilles, t'es au son air. Là, t'as grande piou, peut d'esquer de Séni. Ben, desket ma zeni ba zambriak gant enfin eskol zoneres Ja. et gant Georges Épinette. Georges Épinette. À Jean Baron en temps. Ah, Jean Baron, matré, tu de. Georges Épinette kenta. Matré. Jojo Épinette. Jojo Épinette, on tourne de ce cantor de ce Morbihan, neket. Ur pot dinar Ah, non, il y a. a gazon vante. C'est-tu, ja. Zoneres. Hag Petra nous desachet da c'hanout va son erez arvro, mo se perak peus bec'hoant Séni, son erez Braise. Ja, ba meuzad zo bet zoner Ja. pelzo berz bagad Ja. koste dinan just a war. Zoner biniou braz, ja. Ja. Hag bon, gant mezu de hen d'ar fest noz, pa ouen kant fart, quoi. Ja. Ja, mas on bet dedenet a viskoaz gant ar zonerien, quoi. Ja, hag an peseurt benvek peus krogen gant ar bomba. Ja, gant ar vambarn, gant ar biniou, un daou, mas... Biniou koz. Biniou koz, ja. Ja, ja. Un Matri. daou, mas desket assemblez, quoi. Hag tro peus bet da Zeni gant ar Berntut, deus ar bro, Ja. Dristol. Ja, ja. Daniel Féon, Ja. Philippe, ye.
Daniel Philippe, il y a Nine Cause. Sais-tu hag a bauer penadig vraiment ou dosenig gant Mathieu Messager. Il y a Pemzek Blasso, Sais-tu Wardro, il y a. Ya. Hag pas dans an, hein, et bedar zonerien, zo bern ken srivadegou, a edar bloaz, ok, na. Il y a. Hag bezo unan, dreistol, hag a zo un tomik souezus, e bedar zonerien dawadao, Ya. hag a zo gen srivadeg Mathilde Nandal, hag ave a ouze des kers festival etri keltiek, Il y a. a Gilles, tezo bet trer, Ablamant, il y a. sais-tu. Hag Hag ar pet vet de gwech ou de bet trer, dans ar festival. Pemvet, il y a. Pen vet gwech. Matre, bon, mon juste à voir, mon da Gila ou du Gilles à Mathieu Messager, beden relais des Neurian, hag gen srivadeg Mathilde Nandal. Deux des bras gant or, friso bet trer, zo ken. Trugare, il y a. Mais ne ket ar vech ken talid be a trer ken srivadeg Mathilde Nandal. Non, ar Pemp vet gwech. Pemp vet gwech. Il y a. Matre, hag un tammig spécial e ar gen srivadegman, Gilles, pugur ne ket ar gen srivadeg vel a real. Il y a, et stum ur zonadek Ya. eo. Il y a. Hag gwelet an eus ar c'hanout gant ur benveg un tammig souezus, Il y a. peta eze. Ur biou, enfin, corniou bout. Ya. Un moiron de gaout. Hag moiron de gandant assemblez. Neuze mas laket roizigel, pen ur gonfleur. Ya, vid Ya. matalesenou, quoi. Ya. Hag souezuzi, puis gant don ar brao ben a fin. Ah, mais dans a brautrei. Hag gwestou da gana, gant ar c'horniou bout. Ha da zeni bombardier, même eus... Ya. Bah, A penaos peus bet ar meno sevel ar benvegman. bah, ne ket ar vech kenta meus ar c'hoariet gant-se, met bon, don ar brao hag ar roncourze, a l'air nemetan, l'air eus stu ober gant-se. Sais-tu. Puis bet ar zoneren bezo ar bern ken srivadegou a ed ar bla, Ya. evit nem kalifia e gourin hag a zo pen genta mis gwen golo, hein, se zo. Ya, gure, ya. Hag te zo bet meur a vech, hein, o seni e gourin, Ah, ya, daou vech a daou gant, zo ket. ne ket gwir. Ge. Hag tro peus bet ar rouni d'ar gen srivadeg, même eus ra. Ur vech nemet ken, ya. Ur vech. Gweniad meus e daou vil. E dek. daou vildek, hein, e koz, just a war. Ya, assemblez gant Daniel Philippe. Daniel Philippe. Hag perag e ken poezus e bet ar zonarien ar gen srivadegou. Se zo a tao nistor Ya, agoz, hein. ya gure, mais doare evit pleustri, quoi. Ya, pleustret ve, doare da glas que tonioù neve, tonioù veket zonet a hendal, quoi. Hag e gourin just a war bezo be a qualifié des gourin et zeus ken srivadegou a ed ar bloaz eus pep terroir Ya, gure. hag peseurt terroir ou peseurt terroir o plijet te kentor. Bah, mais au kentor deus, enfin, a blizne a Brooklyn, quoi. Ya. Hag, mais bon, ne ket e plin nemet ken nemes on bet qualifiat, hein. Ya. E ficel on bet ive, e treger, rancour a zo e... Pugur aze mon me brodreger just a war. Ya. Nom ket e broplin amañ, hein. Non, ket, mais kalz a
a zone rien deus brodreger a zone plin. Mon kepel, là. Ya, ne kepel, ya, mais gure... Hag vel just peus tro da zenir festounoz, hein. Ne rez ket nemet ken skrivadegou. Non, mais festounoz non ket pedet gwala liez. Ne ket gwir. Si oas, ya. Setu ma zo orzerin festounoz, hein, pedit Gilles hag a Mathieu. Hag petra, ar pez a zo piuze ar gen skrivadegou, eve sonelier tonioù balé, hag gwerzioù pez neve ket klevet a liez, quoi. Ya, e festounoz neus ket met dansou, quoi. Setu. Ober konkourioù, un digare da zeni tonioù da Gilou, quoi, pe da gerz. Setu a da vele lié mignon edal soneriennal. Ya. Eve just. Bon, a ro ken echel gant ar go, Gilles, a ro komz eus da vicher, pu gant ket soner ar vicher, e vo chilaouet un ton gant ar strolat penous koulm, hag a reze zo ton deus a strolajou gwerz a Kornok, setu neuze Dream Team soner ez ar bro, penous koulm. Setu Gilles a zo Bern Binview amañ da salons, pugur da vicher a zo luder. Lardin tapeloù zo kroget gant ar vicherman. Penkentin e oan zoner. Ya. Kroget meus yaouank flam, hag ar Binview a ganin a vambard dristol oa kemat, quoi. Donc meus klasket brassat en Toulouse, bricoli, quoi. Mais si tu mets des oises vers la bourquois, tant m'ébête. Non. Deuxième, meus prenet un troer quat. Hag une ambiant tout, fall put, mais bon. Krogen meus utimezud, bar garage, hag... Da peoa de oas neuze n'ar marize D'ar pemzek pe c'hoazek meus kroget, ya. Gant ar bombard. Ya, gant bombardou hag bignou, levriadou, bignou koz, kornioù bout, tout. Ya. Hag ar blavez pezaou e oa bombardou a zone e gwellor eget a nini a moa penkenta. Hag meus gret Binview evidon. Ya, meus zonet gante, ar mignonnet o deus goulennet digalena. Neus ket tu kauter bombard diganit, a meus gret vid ar real, egise, quoi. A tamm meus gret muiañ, hag... A peus dibabet de... A meus dibabet ober me micher neuze. Hag pegeit so neuze. Mezo war me gont, oe ar blavez 6 a pe war egent. Ya, si tu Bern Binview peus bet tro da zevel. Ya. Hag izion deiz mout kentor troet war farda fleuitou treuz e koat. Ya. Hag ave gwelet a aed. Ya, kroget meus gant a bombardou a bignou koz.
hag buantre meus labouret war a fleuitou treuz e quat. Hag ouspenn tregont lasso e rand fleuitou ibe. Hag izu an deiz bez ur bern tut hag a zon gant a fleuitou treuz Gilles Léard. Ya, gure, ya. Deus tegan peus un display galen perak gwella son eren ar vro, Jean-Michel Veillon, Sylvain Barou, a zon gant binvioù besavel ganit. Bez ur petra ar sekret. Neus sekret ebet gavdin, mais reide ober binvioù, enfin klask ober binvioù a gweller bepret, quoi. Puis ur bez ur zon ispicial même eus ra gant ar pezariz. C'est nous enquête. Il y a sur war, il y a men ya. Ar zon a blijdin, ober ran binvioù a blijdin. Da gen tatout, quoi. Da gen tatout, ya. Hag chila war ran pez a c'houlen a gliantet, quoi. Ya, just hag ouspenn ne verzesken eme de binvioù e Breiz. Ah non. Mais des verzon. Ya, quasi tout ar vroioù herbet, quoi. Il y a Warzone, Stade Wienernet, Brospagne, Allemagne, Japon. Et Pepler, quoi. Pepler. D'arrêter à Drugaredit, avec Clevet son Eres Breiz, à Warzone, herbet d'Abès. Bah, ya, sur war, ya. À Daous, t'as un tasquer, mazo, CLRN, à gazo, pligé de gant da labour, mais fait studio prena leur flûte. Ah bah, ya, belge. Ya, il y avait monde vers Internet. Ya, moi, classe que me en eau, meken, et Pegay de la caisse, c'est vite, c'est leur bénéfique, il c'est. Oh, ar fleuten avait ur zunvez labour. Ur zunvez labour, ya. Bah, très puis, un bezo arem, al c'hwechou, estreget labour ar c'hoat da zo, quoi. Ya, estreget, enfin, tout labour d'al c'hwechou, hag tammou métal da zo, e bar. Kouev, avec gole, ya. Bah, très, mais morse begren bilou bras. Ge, meus gret... Daouzak, Petrizak. Puis, mezo son herbi bras, Gilles. Morse meus betro da zeni vers da binvioù besavet ganit. C'est casque, mais bon, ben meus gret. Merci dit, Gilles. Trigaré. Salut dit Maxime, penaos mankon. Salut Goulena Matre. Monara. Ya Mohamed. Trigare da zegemera ranon maman et très grom da ustaga e c'helez kinig a l'er mandiom. À moment me travaillé à Leger et très bénar, plonve moedek, à Rouehat, Kozvahat, à très grom et très grom. Donc kepel de l'air m'avait Angela Duval, t'asquare. Ah matri. Ag et l'air m'avait veillé Française Vallée, où il donne du à avoir un négues brésonek. Sais-tu, trop te da VAJ kalzik, mais deux doudendro, denem stalia en man, petra neus laket a c'hanou da zistrei. Casavreton te voir à Zistro goût des BAJ. Neuze on be le VAJ pas de degblaouez benak, un tambouspen. Hag pawan war ma zregon me sonjet ou à point din gruijan en tubenak. Hag au len Graal, Xavier Graal, à l'Enegues Breton. À Scrivania Breton, meus on be stoket gant ar phrasen, rak lavar, tanet iwar Bible, à prophète Jérémias, tu reviendras dans ton pays et tu y planteras des arbres. Prophété dans Arlu, en Arlu zeo. Hag ze neus fromet ar c'hanon, ouspen tre oal, o deus digaset ar c'hanon da zistreet d'ar vro, car ma zad a zo gant a oa ganet un tregont kilomètre benag ar c'han a maman gozi, quoi. A neuze ou deud da veza, kelenner histoire a géopolitique ere c'est lycée Diwan, da ustaga e d'an vechou a zeden a lycée Idi. Ket an ol, met en histoire, a géographie, a géopolitique, a zo d'an veiou for spenos a c'hell komz ouz an ol, car e kreiz bué a revredigechou, a emaint, hag force penaos n'er ket bevan et ep tremen mod pevod dre an histoire ar geo pe ar geopolitique, hag ar skiantou politique. Ya. Mais de ouspen en histoire, ez o dedenet kenan gant ar feiz, ar speredelez, pe sur place neus ar speredelez en da vu e irio.
Studiet meus dreistol histoire a religion nou. Talarde pez a zidenner an a oa histoire ar speredelez. Evel lod a zo diden gant histoire an ekonomiez. Hag drem arron kristen a fei. Et emañ e veut just ar speredelez e kreiz ma bue pemde par el an la. Agoude da veza beleg orthodox. Petra dalv beza beleg orthodox war un douar katolik evelin i Breiz. Egberionne en orthodoxiez evel a welan anei a zo gristeniez gwerion. Hag o studiant ar gristenelez breton a kelt gwerione kosan, meus kaouet e oa en orthodoxiez ar pep tostan. Deus speret a deus bue ar gristenien kelt. Hag benefin evidon me ar vretonet a oa orthodox a roug bean latin kristen katolik. Neuze ne gomprenan ket en orthodoxiez evel rand deus ar gristenelez ini ar saveol, me kentor evel grouijou donan a sichen donan ar fei kristen hag ar speredelez kristen. Martezin e war ket an ol zelerien petrae en orthodoxiez setu dustu displegadennou yo an denez. Petraeo an orthodoxiez se da ze ur goulenn luziet. Unan eus triskour ar gristeniez eo an orthodoxiez gant ar gatolikiez hag ar protestantiez. Da la varoudeo eve azelet anevelep doue gant an orthodoxet kemen hag an ar gatoliket hag ar protestantet. Vardro 300 million an ezo ave fet tro-dro d'ar bed. Dispartiet eo an iliz orthodox eus an iliz gatolik e 1000 pevar hag an terkant da vare skizm braz a reter. Evit kompren penoz eo en em garvet ar skizm eo daou distrei pellmat vargil en istor da vare an impaleriez roman. E fin an trede kanvet emañ estat fall an impaleriez. Taget ea beptu gant pobloual hag an ekonomiez a zo vont ar strad. Evit kavout un diskoul an trubul eve rannet an impaleriez e daou pevare kanvet. Impaleriez roman a c'hornog eus un tu, ine a reter eus an tu all. Diforioù braz a oa tre poblans a c'hornog hag ine a reter a boe pell. Un diforiez da genta. Latin veze komzet de c'hornog, gresianeg e reter. Un diforal a den d'ar fram. Iliz a c'hornog a zo framet e stum un urzas kerndalek, arpab e tout, ar gardinalet dindan, an eskibien dindan c'hoaz agal. Ur fram disanvel a zo gant iliz a reter di greizennet pen da ben eo. Gredve patriarke lechou eus iliz ou braz an orthodoxiez. Pepini a glot gant un dachen un tammig evel un departament. Dilen a reon o eskibien o unan. Kemense a zo disanvel mat eus an iliz gatolik e l'er m'ave anved an dud gant ur galout kreizennet. Un difor brazal ar gwir o deus dimezi ar veleien orthodox. An difor brassa e kenver an doueon niez a den d'an drindet. An tad, ar mab, ok, met deus peller e teu ar speret santel. Kemense a zo kuden ar filioque. Betek 300 varnugen e lavare ar gredo e teu ar speret santel eus an tad. Met adalek senet iliz nikaya e tiviz iliz a c'hornog e teu deus an tad hag ar mab. Iliz a reter a jom gant an displegaden orin. Un difor agaso an diou iliz gant an amzero tremen, denem zispartia e neunnek vet kanvet. Petra ebe da en dite Maxen evit dont da vea beleg orthodox. Arog mont da velek on eid a gristen, kar ne meus kebet un deskadurez ur yaouankiz ur vugaleaj kristen, ma zud oa evel kalz dironet kren deus o herez katolik. Hag neuze meus bet a viskoaz adalek ma bugaleaj, meus aon, pe dan evetom ma oad kren, an oad kren, ur nentan, ur c'hoant, war ar sujedou, ar skodou filosofel, métaphysique, drestol, ar religiel, pennan. Assemblez gant diden eus an istor, a deus ar drestol istor ar sevenadurez. A neuze, kemezez, neus digas ar an da veaji kalz, da studiant, a da veaji war an dro, hag dreistol brouillou orthodox, pugur mannatir, emeus kaet tut
tud à l'Erhiou hier à Gorvué à Moscou en y Caéran. Moi, Gouelet, Iriandei, nous gant an dutse, meus desket, drezé, on a rue da distro d'Ervro, evel Christian orthodoxe, hag en orthodoxe de hébraïs, ou de zgoulenet diganin mondavelek, évite servichou de drabenak. A penaos etremen an traoù neuze lidou ave ingal? Lidou ve bep, pas bep sul, mais bep eil, sunvez, mui devejou gouel a endal, on parez azo et l'ennuon, en elise androk, en elise brautré, hag et je surgumuniez, evidimni ie a Juan Gonim sevel ur barez a oa sevel argumuniez kristen ideal en mod evel en amzer enan deus ar kristeniez quoi en e guerran tammig evel a glasker sevel ur famille avait fait idéal ie neuze kemeze zo be stag ie deus istor en famille quoi. Pegen braz e comuniez en orthodoxet neuze e brodreger lakom? E brodreger, da larde a paroz l'ennuon, a zo en inemeti e brodreger, a zo se zo breur el tre da larde broderiez kar, quoi. Et tammig evel tieg sur famille, hag e gosk ur famille giskoz, da larde an dud nem an ve mad, mais ket ouz pen tre gont den, a zo ben bewich dans Auvergne, pe da lidou, hag eus tre oal, estreget da lidou e zo digwejou, gwelioù, marevejou, eler ma koanioù, bras, trevese, hag ben e fin e tammig ur gumuniez tudkar, quoi. Mais tudal a ze ingalier, da de c'helbean, anterkan, triugenden, en iliz, mais pas kantado, quoi. A religion a jom un danve kizide kenan, irio e momo komz divar ben Andrei dirag ar camera, mais nerez menegebet deus Andrei pa vezez o labourat, penons et eus abet da veveni an traoù etre a lycée hag ar pezarez en diavez? Kad meus ur c'hempouez e un tre, evidome naturel. Da de evel a gomzan gant an dud kardin a tost ouzin, pa meus complicité intellectuelle, pe speredel, deus an treo a zo a bouez braz, ne meus ket ie samanchou da viroudze amguz hag ober kombojou embue, mais ze zo e kaver ma micher dreistol. Car te war a religion zo bez karzet deus ar vue foran en an mod. Pez a zo paradoxel, de ded ave an dra prevestre, pez zo paradoxel, relegare a dalve just a war, pez a liam an dud. Mais ne vevant ket a religion en an mod kudenek tammebet, evidome naturel tre d'an den, bean ere deus doué a deus an arbed, neus nitra muur naturel vidon, hag evidon me e bevan ep religion a zeglandin kentor, evel just doujans braz deus an oldoare da vevan. Mais c'est blanc naradine un temps miskis juste à voir bevan f2 neuze ne musket des om komz de ze ordine pedigacé dans dut ma identité les c'est a nele nedigasket or nom d'ave en dissaval de aréal pepini zo dissaval de aréal et veut juste mais bevan a rendre grand dut evel me mind. C'est-tu? Et bah, truc arrivera, dit Maxen d'avez dégeméré la renom en man irio, ken urvechal, gant plija dur, et mon vraiment au vonda kavou de rand neve de spen kila 3 d'Adober anaudegez gant Emily, à visquas i de skret arzou em ganna, betek don d'aveza ur valies varar box gal.
Émilie Marno, eizlo a tregont, hag oberaran box gal. Roget meus ar sportchouem gant pa moa eizlo, ma c'hoar a oa dija Robert Karaté. Da la rede ar mare kenta meus bet moyen da vont gati meus kroget du stu. Un gazé meus gret daouzeglo karaté hag varler meus changer de sportchouem gant. Hag meus klasket meur a dra dizanvel, kickboxing, full contact, aikido, hag pa meus dijoloet ar box gal, meus kavet an doare da liamop tout ar sportchouem gant moa gret ar rok ben ar fin. Inon, yao. Ok, made. Basket. Ze pa oan bihan meus kebet ar vule e war ket ebet ben ar fin. Rede l'ar ar gurion ive, da la rede meus gret sportchouem gant, gant moa ezon dispign. Ar startigen ive, a ze startigen fall oa vechou. Ar boxa ouz avait impliqué juste en daouar. Gant on avait impliqué dans le droite, mais gant ar botou. Botou ispicial, kalet, davat. Veke santet pa ve paket toliou pe ve roet toliou. A ze an eus tergoez douvinouten evit ober an amgant. Tre ben ar bu antre. Hag ben ar fin ne santeskez petra ar vez. Santou da rez var l'er an antor ar vez, pa mod o chanj diliat. Ar gentel kenta a oa evit ober un to lese hag ben ar fin beus distrujet d'an ol. Tremis war l'er e oan dija Robert Kent skriva degou hag un doare fidus var a ze blanc. Ar pjenad breiz meus gonezet du stu evit echui gant kestrivet hag broral ma meustra. Matré, tic-tic. Et sais-tu. Vraiment emañ war ma live, mais gwechal ober a ren seite curvez plus tradek drezun gant sparring partner a tout. Allez, croise. Ki generez, redadek. Hag e oa bemde un dra dizanvel, bemde teus ur pal da gaout. Hag mont varok ato. Matré. Hag ben ar fin enem gant war a ring a tout. Evident ne ket un affaire implij ar c'horf. Kentor implij ar startigen a zo en diabars. A ze meus paket kalz a fichion senon gant ar box gal a gant ar sportchouem gant drevras ben ar fin. Mammon, ur mab meus, pemze goa bremañ. Pa meus bet mab, a ze meus bet nean e oan mammik. Mammik, kandregan mammik. Ar pouzusa ober vardro mab ben ar fin. Kroget meus ar box gal pa oa trivloap. Hag pa neus kroget ar skol, meus kroget ar box. Ben ar fin moa amzer, ar c'hoant a zo distroet. Ben ar fin neus gret 16 oa box ganin evet. Si mon poing à l'avant on touche, celui-là il va toucher aussi. Donc je vais commencer par ça. Je mets le direct au visage, je mets le fouetté en bas. Et vu que mon objectif c'est que lui soit en difficulté pour me toucher, je vais me décaler directement pour en mettre un deuxième au fond. Celui-là, D'accord? Pa meus echuet d'ober ken skriva digou, meus kroet ur club a pleur e kichen pon abat. Evit kregit al treuskas ar box gal, d'ar vugale, da genta, a dalek kroe ar flo, betek eunek, hag evit an dud gour ive. Pem loaso, meus kroget da labourad amant, er skolach diwan, Jacques Rio Quimper, pen kesourez da vloa dija. Je ne sais pas d'arrond ou d'agol à voter. D'un non. Marre.
Vraiment, ils rendent Kentelu box, Galles et Brésonnet, comme ce que j'ai dit. Allez, Phoebe Denro. Pas grid en inscrivadur évidemment le bout beblo azé monsieur Hunter mérite Hunter potret allié savoir l'homme avait cassé d'arrêter du ganneur plat partez c'est nous on quitte d'idée du stu azé touché doute bête nous de kelawen allez hop dites y va c'est tu allez crier à d'avion me faire sucer allez et quoi des chums gandam me sera. Fromé don bête meurt avec ganaré à lentic tri. Ben affin. Déjà au deux dix babette, mais en quel on est kawar et vite goulen digani de Arkente Lubox de la rede on a bené d'un kenta azo dies me sera vichou et vito. Avec ben affin tu n'arbolez au deux paquets de science au deux chanchettes en doiré d'Aubert. Ouais, rede tout Paul, matri. Une en a? Entre ce cas, ça joue quasi pli jusseur et Galbert Kensriva digou. Ne ce qui est mis en adrénaline pe sortra. Mais Benarfin, évidemment, n'est poué jusseur. Di Gurses Kembre, a Gurses Kerneveu, Trugar et Mer, en herbersement, Diwan et Diwar Douar Breis, bravo dans nol dut, mad a Reis. Digwedon e horses breiz, drezigwez egisse, meus gret anaou degez gant unan hag ouier ou lid, meus kemerit pers hag meus kavet hor plas e bars, hag meus ket pa ouzet. Derwe, tes o barzes iliziken, e broderie es druiz et barzet agovision breiz. A horses neus tri randvo a kazi. A ro quoi ke mérite. Vraiment, les eus meilleur nu a mérite autant. Di babet ve gant nom an nous ur chez bars. Hag meus lion mi spécial gant ar balafenoun e meus di babet bean balafen entendre. Liam mede gant ma bléo, ah bah oui, meilleur et get deigvlo et man gant bléo et gissé, tant et vite disquez tant zo non. Les joues d'Aradine juste à voir qu'à de meurt à la chaîne d'Isanvel bars me vu. Lior medint, blanc gant en olat on Émilie. Arziz une azo evokinig et d'or rand neve deus an euliad penki la troade. Ah, c'est une et kreiz mejou très grande et vite closa en abaden. A bars très grom et eus mehet tom a censé de man diaolochom. Quand ce goulet André Meusbe clevet déjà Andrazezo en FLB. Ah non, deket, posu organ awen de Zarstrolat FBL, de Brodreger juste avant. C'est tu dress hag emon vraiment vond agimiadi quand son erez evel juste. Et ya tu chantig ewan gant ar zon er luder gilear hag emon vond dustu d'aginig diom un ton balé deus Brodreger en devet dispute et tre ar c'hog hag an eurolach. Hop là, gant plija a duriat kavi ma c'hanor disu la zeu. Beaucoup trous, kenavo. Kenavo.